nongeye kubasuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye Channel ni byiza TV. Nkomeza kubashimira mwese mukomeje kugenda mutwereka urukundo, nkomeza kubashimira mwese mukomeje kugenda mutugaragariza urukundo ku byiza TV, kandi nkomeza kugushimira umuntu wamaze gukora subscribe. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avuga mu ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC, ndetse na transfer zikomeje kugenda zicicikana hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikipe ya Rayon Sports ifitanye umukino na Mukura FC kuri uyu munsi ku isaha y'isa 11. Ikipe ya Mukura yaje kuba ikanira ikipe ya Rayon Sports ko igomba gucyura amanota 3, ndetse abayobozi b'ikipe ya Mukura FC baje kuba batangaza ko bo barimo gukina, barimo bahanganye na ekipe yoboye urutonde rwa shampiyona hano mu Rwanda, badahanganye n'abafana cyangwa se badahanganye n'amanota ya ekipe bagiye adversaire bagiye guhangana. Ndetse binavugwa ko abasore ba ekipe ya Mukura FC baje kuba bakubirwa kabiri prime kugira ngo baze kuba bacura amanota agera kuri 3 imbere y'ikipe ya Rayon Sports. Dukomeje kandi tubabwire ko uyu mukino wa Rayon Sports ndetse na Mukura FC, tubabwire ko imiryango iri buze kuba ikinguye, iri buze kuba ifunguye guhera ku isaha y'isa 6, imiryango ikaza gufungwa ku isaha y'isa 10. Reka dukomereje mu ikipe ya APR FC ku mukino ekipe ya APR FC ifitanye n'Amagaju ku munsi w'ejo ku cyumweru. Tubabwire ko ikipe ya Amagaju nayo yaje kuba ikanira ekipe ya APR FC ko ekipe ya APR FC itagomba kuyiva mu maso. Ekipe ya Amagaju yamaze kubana ikubirwa kagera kuri kabiri prime kugira ngo ize kuba itsinda ekipe ya Amagaju. Twakibaza tutese ibyananiye andi ma ekipe yose hano mu Rwanda mu shampiyona ya 2024 irawundi irangiye. AS Amagaju ni ari bo bishobore, ariko se twakibaza ngo APR iyo twabonye mu iyi mikino imaze gukina yo, dufite cyizere yuko ishobora kwikura imbere ya Amagaju. Ibyo ni byanyuma ratubwira muri comment ko mubyumva. Uragenda muri comment wandike aho uri, aho herereye n'igitekerezo cyawe, asigaye ndaza kugusubiza rwose. Nge nsubiza vuba ku mupira w'u Rwanda, ntabwo nsubiza abadusenya, nsubiza abatwubaka, ntabwo nsubiza abadusenya. Tubibutse ko nanone kandi ekipe ya AS Kigali ndetse na APR FC, Polisi na Rayon Sports ariyo ma ekipe azakina igikombe cy'intwari. Bibutse ko igikombe cy'intwari cyashize giheruka ari ekipe ya Polisi FC yari yagitwaye. Bibutse ko ayo ma ekipe ariyo azakina igikombe cy'intwari cy'uyu mwaka wa 2025, 2024-2025. ubwo sinzi niba hari ikibatunguye mw'ayo ma ekipe mbabwiye azakina igikombe cy'intwari. Kandi nongere mbibutse ko ekipe ya APR FC yaje kuba isinyisha abakinnyi bagera kuri 2, harimo uwo bita Kim Kiwanuka ndetse n'uwo bita Dennis Omedi. Nyuma yo gusinyisha abo bakinnyi, biravuga ko ekipe ya APR FC ishobora kuba yatera agapapu ikipe ya Rayon Sports ku musore bakunze kwita Fahad Bayo. Fahad Bayo ni umusore ukomeye cyane, ari nako duca mu ikipe muri transfer zivugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Reka uyu mukinnyi reka mubabwire kuko ikipe ya Rayon Sports irimo kumushaka, ndetse binavuga ko bari mu biganiro bikomeye cyane byaba bigeze kure, aho uyu mukinnyi bivuga ko ubundi uyu mukinnyi Fahad Bayo yakoraga Azizi Fahad Bayo, ubundi niyo mazina yewe. Afite imyaka 26, ndetse yakoraga imyitozo mu ikipe ya Yanga, agiye gukora igeragezwa mu ikipe ya Yanga, akina nka rutayizamu nimero 9. Bivuga ko ikipe ya Rayon Sports baramutse bumvikanye ashobora kuba yaza akayifasha ku 9, akaza kuba hanganiye umwanya n'uwo bita Faringanye. Ndetse mbabwire ko ekipe ya Rayon Sports ndetse n'uyu mukinnyi Fahad Bayo hari ibintu batarimo kumvikanaho. Uyu mukinnyi ubwe avuga ko adashobora kuja munsi ya miliyoni y'amadolari, ibihumbi 5 by'amadolari. Avuga ko adashaka kuja munsi y'ibihumbi 5 by'idolari.
Rayon Sport turabizi ko dusanzwe tumenyereye ko nta mukinnyi ikipe ya Rayon Sport ihemba ayo mafaranga, ndetse naho mutoza Robertinho nawe ushobora gusanga ayo mafaranga atayageza. Ese ikipe ya Rayon Sport yemera gutanga ibihumbi 5 by'idolari ku mukinnyi n'umutoza ntayafata? Ese ikipe ya Rayon Sport yamureka harakishakishiriza ahandi? Ntabwo tubizi. Ubwo ni ibyo ngibyo hagati aho ngaho. Rekiritoma y'uyu mukinnyi ekipe ya Rayon Sport bavuga ko iyo rekiritoma y'umukinnyi umushaka rwose afite agaciro k'amadolari ibihumbi 35, ariko akajya afata umushahara w'ibihumbi 5 by'idolari. Ngira ngo ayo niyo makuru yaragezweho mw'iki gitondo. Reka nkomeze mbakurikiranira amakuru agiye atandukanye acicikana hirya no hino, ndaza mbazaniye amakuru atandukanye ewana kabisa. Turi kumwe, kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi.